ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajaphi ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Khandiat sngi hadian ba us em jonga hima melim upa em ainam manix em ula IT ya kasanat show ba Superstar Karbuki ban mi bujli kum umentri batmai jonga kur Karbuki kalami saka kunhon na ka kur Karbuki na kathain maupat ban nakasnong umsning ban persajur ya gani gajing ai sanat ban hakajo ka por kila ai por ya us em hado ka arfun riu tarik mentau benai risau arajar arfulai ban weng no ya ba Superstar na gajing long menteri lem kamta kin nei shong sha thangan ha phlau jong ka office traikam UCM ka hima menlim kumban supen kan mau hang ni UCM jong ka hima menlim ha ka khatlai tarik urisau arajar arfulai ulapen khamti ya ka sanat ha u Superstar Karbuki ban shimti kum menteri batmai jong ka kur Karbuki na ka banta ban mi khmat sha ka hima menlim ha ka jing ekran bat kilat pathai khubor u president jong ka kur Karbuki uba dip rilang Karbuki ula kenok ba ka jingle jong UCM ka hima menlim kadai ka jing sensyar donbor namar bahaka khandai tarik urisau arjar arfulai kila IT ya ka dorkhas ban persya hnrei na kaliang jong UCM ha ka khatlai tarik urisau arjar arfulai ula IT sendon daga sanat ha uba Superstar Karbuki nakaliang jong uba Cornelius Karbuki ula penpau ba ka sengkur Karbuki na laumei kala shule donbor ya ka kam menteri wat hadien bakala don ka jingdawa ban pelong daka election hnrei kila shule sop bat haga khatlai tarik lapen scam no yo menteri na laumei ban mi khmat shaka office UCM ka hima menlim uba Crenson Karbuki uba dai na kathain umsning Ribhoi district ula penpau ba UCM udai ban weng no ya ka jinglong menteri jong uba Superstar Karbuki hapo ka arfun riu tarik urisau arjar arfulai lem kamta kin lei shong sha thangan hapo ka office UCM ka hima menlim kani jing wan ka tengah makum gede si momenta sersepat kalong ba ni kum kinong yalam ni don pedeng jong ka jingdum namar ba kum kinong yalam lima dige namar ba habangi mitip nyogi le jogi kman bagi seluruh lagi jam skor ya ka ba UCM jong hima menlim ula le donbo ula sensyar bom ho kata kalong haba kur Karbuki jaman dah ni kadon pedeng kendrum kenram ka bangim pala ya ka bania pendek yuwe pan ho ni la ho ya to ka haba lo ya dor bar ba ya pelong ya ka south league unit ka banengong kalong ka lawai unit ka break unit ka maupat unit ka menlim unit halor kata ka benta UCM uklim pnya ya ka benta ku ai ya kata kesanat menteri ya ya kawai ke unit kata kalau ya kalau mai unit ya kata ke benta habangi di reng jing tip jangi ngi khum yo ya jing thok ban ban ni su dan ke jing tip kat tu kane baong sim ai ya ka sanat ke khalai tare ni kum kinang yang am bila hu ya ke jing thok ha khandai tare objection ha khandai tare ban ban uklim ban phai ya ke jing thok kepala pempau saya kedar UCM kejinglek siliang kejung UCM ya kakur Karbuki berapa kakur Karbuki di kadon pereng Yamanda kapren pereng dengan jingdum pada pereng dengan jingbitar baka jinglek siliang kejung UCM keren oleh kum UCM kejing sisia udai ban bu udai melong unong besar udai unong syaliang penban Yamanda UCM unong syaliang ni nak ya kene ka kunhun ni phong thmai le namal ba yi ba tang kata ka Karbuki ba kam Karbuki lo mai ka kwa le gor habide ka ka menteri jong ko Karbuki na lu ka altari unai me aja ko ar ila sedang ya kene ban bu kisithi ba prepare habide ban ya khun ya kene ka menteri ila bu bang i ong ba Kakur Karbuki barok koi keberan hapo kaburi jong yutret kare ban yo kuntalang hakum kene kakhet ban dei kata sikur kabha kamer sido sisnam sikur sijat henrei katba dunia kelenti lakhot UCM hai bunai disban jong usnam ajar a
don kecil keren hentala la pembau la ai da hukum na usim ba ka kata berpun kan penolong ne kan khot ya kikut ba ban baik hak beli ke menteri henry kelem kata kecil khot yani la shu ai da ka taksiti ban kata koran usim ban bu no ya kata tarik ban election Teusim ha kasih terik benai Julai atau usna magar kulai wai ta hukum ya kita dikarpi lomai ban penjat ya kata ka menteri ya kata ru ni lagu Egyptian lapun sangeno ya kata ka kam hendrai sop kelem don jingtip su na kelem jengi kibabu ya kata Egyptian hendrai sitip sendon pemban ha ka khalai terik menta benai Oktober lapun skem ya utau menteri nak tak pergi kepada yang bolong ni. Luar yang kene, ngisi pusai ba usi udah bonbon tip bat no kia penbekam mintip mila susah hata undung kecil tua jadi gelomba aku kerugi hi baru awai kadai penjok untalang ban yajin lene ban nikmat hakum kene kunta nama menteri ubi nikmat penbek yang aku kajat baru awai hendai ban sukam hitam tak ada kilometer na snow nyam dan na snow du jengkemen na snow du unsi jadi kalong tik kum kata kalong tik bat pen pharia ya kakur kajat haba kakur kajat sedang ban pharia kumno ni teli ha kata kum kajat benriu khasi bi amna kajat benriu bi ha ka beri hu ter ada lahi sedang kum kene kajin ya pharia dia kumno kandon kata kajin teli kumno kandon kata kajin mon ngelak keren posisi hapo muslim ha belaibat ka kam ban omba ka inkong silman kemudian inkong silman kemudian bandi ya jadi benri dan dia ban cetla ya jadi benri lese ka sarkat kami aba mengingi kwa aba kakur ka jadi benri kasi kanne kan sa kanne kriti dustur kumu kasi laga ka sarkat kami ka ong ban penduno ya kan kriti dustur jongka kurkat jongka jatuh kursi, jadi kalau tidur turun ke kursi, ngah hak tak pola dah ngingin yo bentalang hukum kini kita, ngah rumah keluar betam bentalang hukum kami mat, gitu. Hak munjur, hak keluar munjur mat lagi, mundur jenguk, kum ketan. Oh, jadi ba kita kini ngelang, kita kiba ai, kita ni tak keluar benai tak senap, dan keluar benjit, sok jadi kita nak jadi yo tahu ni. Namun jadi dari kandung titik ini tahu di sebesta kaki napo lawan. Meeting kor pa jumlah menur kasi ni ko dia pulang mengi sa sa ni kali pernah bahasa. Dan kalian ko sing patudon tang sisiro ta meeting kor kembali lang meeting kor. Kami kali election ko mentar ko sinci kali mobi kami kali election pat semua patudon ya. Isule kembali su penjat adu komentar si kita tang taki lawan istai. Kaya dia cikisa kalian mengi kuat dalam lang kawai. Melang langkoi dalam satu kumno dan hajarnya sejengah kikor ini melang kaju kumtari. Kumpasi kumusi dari sejarah kada makoi wasubah. Menteri berpengerti laka kur bayang perang dan diusi umur berkah. Dari kumpakalong mentah diusi umur hari yang berjanji. Lalu bersuara dalam sejid itu yang yang kur kan budi henry sejid tang nak kiri rumut kesangun om dah kebun. Ini kisi pemerintah kami dawang. Bal day no puan bagi election dan karena transparan dan syar bagi susu. Bal dajok kalau tidak bakut, bal dadan kalau tidak bakut. Kalau mentah sulit tang lagi sangat om dah election. Kerana itu belum apa. Bal kebang lagi cepat lah. Bun industri yang beriban pasangan yang ada isu bantu menteri. Jadi kalau industri melakukan sangat lah ASEAN, ASEAN, mereka ada kerja mentah kita melakukan voting dan election. Tak sulit sok tang lagi lomai unit. Kalau kena nolak bagi kerpa, pada kali muslim dia persen mandor jaga jika menteri yang dia menteri pengai jadi sini lembuta insim negeri lagi nanti ban persia hayawal ada di banjang bisa kami muslim untuk bangsa banjang cakman. Pada kini ability bagi kerpa muslim dia persen apa tadi lembuta banjang cakman tak kabang ini baik banget orang kerpi bah dah capai. Bang, jauh bencana bang, jit election, ini kita di sini sekarang hari hafiz, hari jauh muslim, batin saya bersenang, nama bagi dakwah, bawa dia berbicara apapun, tak apa suka. Mengenai kata susuk,
kabamut ba tam kita mai te ngi dei kru khabuki nadu ka epik nadu ka dahar ngi dei tau khabuki malai ngi ndon tip haba ngi labu jing tho hakmat muslim ladan kikin hun kat bangi ya kuilang kat bangi dan kertenglang penyesan pun kata kasau kendai kata kasih sepatan dan kepormis ya bu jing tho sau kendai dan kepormis sepatan labu jing tho malai ngi kata kat kendai trik buat mapi bala ejit maki jit ba ho ini bina kate hat kuski baya keren dia kata atas ibu pun sekian dan ibu asmat itu menteri awal kepala kata dan ini pengamal sebab ni perlu nimla atau penting amlong saya ingin ini saya ingin karuki dan penting lang ini bangin dan langkung hak kata kerun jadi bangin dan kunta belengin objek bangin dan cintik ya wajah terkesimi ba pensekian kata ba asmat kalai kerun dan cintik ni te kata ba le sok jadi lade bangin tip lang nonton pentah ni kami lihat ini manual ini apabila ijib cepat apabila ijib tu bahu balang perokok ada ijib lang pemenang bagi kubur hak terski ban perlong ya kata bagi ijib ya kata bagi long kita ter ya habis itu kam indon di ngam dan hok ini benar di ini benar empat amat ka kapothai amat di dia habis kami konsen untuk kubui soalnya community kam sosial media ini berkata kubur itu Hindi, kami ni katang mementak kung kimele. Kila sulong tang itu kiba, setelah main tang itu kita. Ni boleh nampak yang terlebih lah kontes ni. Mungkin kembali ke cerita lah. Kau yang dah bongkar begini. Ini persiapan baru ini pada ni kan kita ya baru ikut kerugi. Ya baru ikut kerugi, dia ikut kerugi. Ngemla orang kembali dan kembali bersama dengan bersama bingung sini. Baru kerugi, dia kerugi. Baru pasang, hadu bakut dia kerugi. Ni pedang zuhaya baru beri kerugi. Kadang kata kajing sisa mesti mula depan kuat. Habai lai yang objection senai tadi. Te balai pun ai habai tadi. Kajing sisa depan kuat yang kita kiba. Habala ai yang objection depan kuat. Pernah bukan kuat. Te umlong yang kata umlong sisa tu bakut kita. Apa pasal angkat mesti. Kajing sisa pun kuat kita. Saya lai mana. Balai tu resip dan resip kan kata kaya pun mah, apa luar resip dah, kata apa? Dia berkata bisa tak ni? Mesti mungkin bisa yang sekalian yang sama, bisa tak? Ini kami lagu no kadipan one way, dah sampai kita kalau kawai election kabasuba yang baru kini kiman kipara kipersa kinjo masih mentah, ubah job tu bahuai, ubaran lo. Unran kalau kata kakur kabakui ba suba tangkata hai minum dan lalu musim dasar we bak senja kan yon syar tafsir badan kurang basenja ra ya kau kumta musim betul ya kau ila penting lah ya penbaik yang ini bang ila khat ban yang penbaik yang meeting ban long way for the nak kena long mai area long mai unit dipersiap buat beri tamaki di orang balik maki kiba tamaki di dalam budget menteri hendak kat kum ka an kat kum ka ap cho ajar nyong bad kat kum ka jithok bengdang ko kod karuti ya dalam mentang nak tu menteri ban kong bangla jet dan di teman jongi bad menteri ba budget dan di teman jongi bad apa manusia fungsi budget dan buat budget antara praktik rumah menawatam kalau mentah dia mentah kini stik ya mentah di menteri pasal bagi saya yang mentah kalau bang ikwa menler nak buat pendidikan nak buat nang bang tanong pasal om suku manusia manusia yang ditang tadi rambak kur masih ada rambak kur dan menjid dan selemut yang diangut matang mui lah job mentah insya Allah apa di depan yang baik apa buat